Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta. Makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow! Nagpintas mo to'y napilim abalay, Manong? Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabali mo tagtara kani tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimat dito'y. Kat ita nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula, kaya nagtara kayo naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen tadadag iti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito'y syudad. Hangam ita, dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanin ti kadkadwam dito'y. Amo ti makagapo, no apay asanak ang nangasawa, ading ko. Kan maysa, sa anak mat ngagmay-maysa, gaputa adamat ni Isadora, tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ron ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo akape, Sir Eduardo. Agihaman na ka Isadora, aywan gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman yaw. Nasayaat nga rudno kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyugan nakamapan ijay market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga ita kayo lang nga nagawid. Simuro takin ni Tito mga Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man laan nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tentun awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man lang, mami. Apay ka di asaan anang asawa ni Tito Eduardo, iti kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no iso amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, Ay na, nagadumot din ti tao dito'y palingke. Dandani saan tayo ang makapila, sir? Ay, un nga ron. Hanggang sa nabalay. Basit lang tingatangan ta. Ay, si kaman di dalan ko si Kabulsa. Sarsali ka. Ano ang midang aramay dito yaya? Allah, Siya kayon, mana. Awan kami tiyan. Ay, Mabisina ko na yan. Iso ang mabalin ka. Ikan dakit yung Ay, awan di may ko makan. Ay, una Kumano ko yun? na dito. Saan na ka makalako? Pasagsali ka tumat namin. nagalasmat ng titrato di babae iti bulsak. Kumano? Di naman lakaasyan. ay, un ngagpaiso. Ala, kumano Ay, ka dito? mabitlaan nga. Sali ka. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay, nga ungungtan tay tendera. Pangasiyo ko mamanang. Awan naming pangalaki ti kanak. Uray na day talang ti may tulong yu kanya. Talaga ka di asaan ka makauawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matan, tikasta nga aramid mo. Ha? Saan ka di amaasyan ito, ubing? Makitkitam lang arudan ti kasasaad na.
Kastapay ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay ka balasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang iti makan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman na kiti panang tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awan anyaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo. Danica, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito tayan dang itidadakal mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapo iti sakit. Timot amak, pimusay editalupay lang titawin ko. Jack mat amuno sa dino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapo ta sipod ubingak. Saan kami mat nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di. Ay no kayat mo. Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Katno bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan ka ni Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kaya't yung agyanak dito'y balay yo? Ang nakababain mat. Gaputa mainayo nakpay nga asikaswen nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kami lang ka ni Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka mat? Agaw-awis na iti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan? Aging ga ka di itakat saan mo pa'y laang anaikat day ta abisyong? Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom? Day tangamin ka tirigat na. Tana-spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka? Kaputas siyak ti paborito nagiti dadakkel ta? Awan tinasken nga apalaken ka dino. Gaputas siyak, kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, day talamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Wow! Nagpipintas dagiti kaos aginatgatang ni Sir Eduardo para ken ka, Danica. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pa'y akulor. Kita umaw, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano ang makitak dagiti kawis ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Si kamot. Iso nga rod nga dak ditoy. Apan nakamatam. Tapno iladawan ko ken kadagiti kulor ti badong. Sa bagay mo't kit di Madamag ko man laeng, Danica. Makakita ka kadi di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Naya nakakabulsak. No pa'y kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas kuma iti panagkupin iti bado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katun iho. Intun bigat matlaang, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y matiklasek. Ala iho, sikalat ti makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni angkel mo, Iti kasta, saan ngagparikot ken ka? Mami,
Kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Oray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ije ayan na. Apa anak kariing kapaylaeng, Danica? Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo paylaeng. Kasken ka, sa anak matla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Katnuad na ka sa pulam, ibagamlaan ka na kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain, iti kasta, maipaay adagos. Sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na, Isadora? Nasaya at latamat, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab ti agbakasyon dito'y. Iti kasta, at dalatakad kadwami dito'y. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon dito'y. Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asino gayam dyan nakita kita'y akadwayo dito'y? Ni Danica dayjay, ma'am. Nakita mi ka ni Sir Eduardo ije palingkay. Idigim matang kami kadagiti masapsapul dito'y. Maasyan ni Sir Kankwana. Gaputabulsak lang arodan. Dakas pa'y titrato dagiti makakitkita Kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, ma'am. Kasla anak nan ani Danica. Gaputa ipaay na amin ang kasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumunod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apag kasino manan. Saan? Andalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautang ak ngamin ken kuanay di rabi. Ay, kasano nga tada ito yun? Sapay awan cash ko dito ita. Alakat ag-withdraw ka na ijibang ko. Amokmat nga ado ti kwartam. Kaputa nabayag kakit nga ro di ja abroad. Iawat mo adagos ti kwarta kasapulak. Iti kasta, makabayad ako niti utang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad. Hindi kalman lang kami na naalak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanyak nga oray no naladaw makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Talo saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito Gaputa kanayon alit ti panagbaybayad ko ti abang ka na kayo. Maawatak Barok. Gaputa kasken ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan nga oray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, Jack Gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Danica. Maragsa ka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you to, Danica. Ay, kaano ka pa'y ngagnanaad dito'y? Adan may sa abulan ko dito'y balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin ije palengke. Naasyan kanyak. Iso a pinagnaan na kun dito'y. Amom, Gab, no makakita klaeng, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti ag-eskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan amang isuro kadag iti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na. Akayat mo ti ag-eskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Celia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Si kalata ti makaamumanong, tanusyak, awan mo ti parikot iti dayta. Tutal, awan mo't asawa kan anak mo.
Panagriknak nga rod, kat naadaanak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan kuana. Uray nukas jay ti kasasaad na. Tumultulong latak ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pada sa makas kanyak? Mangisuro ka iti visually impaired, idagtrab-trabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasam mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madan mo titinapinta sa masakbayan. Adto iti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradum laang nga ibayad mo dayta iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidagad adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.